is happiness for you? I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel. Там, де свобода, там і щастя. Я стою, якщо не за своє життя, то за життя своїх naszčadkів. Jeste happy? Ako niste, nakon ovoga ćete biti. Vodimo vas iza kamera najrasplesanijeg i najpozitivnijeg fenomena koji je zarazio svijet. Here come bad news, talking this and that. Alo, Ovo je Igor, glavni animator i mali od megafona. Ne brinite, nećete ga zaboraviti. On vam to neće dopustiti. znači ide ovaj motor. Akcija, se okreni tamo i snimaj njih, to je to. Aj malo, življe malo, to, izbaci to iz sebe, aj. To. Kad ne plešu kako on diktira, Ja ću zavrniti malo nogavice. njih dvojica odrađuju ozbiljan posao. Točno gdje ti je taj znak, jeste tu nevat. Ja sam Bruno. Ja sam Sandro i mi smo iza kamere. A tu je i ona. Ja sam Damira i Blažine sam među ova 3 dječaka. Vesela ekipa zahvaljujući kojoj će se i Split pridružiti sve brojnijoj obitelji svjetskih gradova koji su happy. Waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Krenulo je sasvim spontano, a pretvorilo se u svjetski fenomen. Happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Zarazni ritam Farelove pjesme i prvog 24-satnog spota u kojem ljudi plešu na ulicama kopiralo je gotovo 400 gradova diljem svijeta i pokazalo da sreća ne poznaje granice. Bring me down. Can't none bring me down. The love is too high. I oni su na ideju došli spontano uz kavu i odlučili pokušati. Pozitiva, cijelodnevna zadnjih par dana. Kada vas u veljači grije ovakvo sunce i to na splitskim Bačvicama, za loše raspoloženje razloga nema. Tada ste jednostavno Happy! Njemu će se smijati. za to ih u biti nije bilo briga. Bacili su stid pod noge, zakopali ga u pijesak Bača i jednostavno se prepustili. Clap along if you feel like a room without a roof. Luka, Srećko i Vinko ovakvo su nešto zapravo jedva dočekali. Napokon da se nešto u gradu dešava, pozitiva i tako. Kaže šta znamo, svi Split uvijek osnovuće, uvijek je vedra ekipa, uvijek je za i ono. Trebamo svima to pokazati, sve može biti lagano u životu i ono, bez ikakvog presinga, bez ikakvog onoga pritiska, samo laganini i sve će biti dobro. Ono. Baš sam pričao s prijateljem prije ovoga, kaj rekao je bio, ma di ćeš to ovdje napraviti, nema šanse. Nema šanse da ćeš to ovdje uspjeti napraviti. Ali odaziv je stvarno vrhunski. Sad imamo toliko ljudi da ne znamo kako ćemo ih sve staviti. I uskoro će, kažu u šali, morati dijeliti brojeve kao na šalteru u banci. Situacija kakvoj se nisu nadali, ali u kojoj itekako uživaju. Svaki dan ono sljedeći kada što ima baš ti je gušt. Baš je gušt doći, ono, s ekipom raditi, uvati nekoga novoga, starijega tipa, stariju gospođu na koju ne bi nikad rekao da će ovo napraviti i onda ti dođe napraviti ludilo ispred objektive. Da, ja sam imao situaciju baš da snima nekoga i naježim se. Kako vidim, kako se neko opusti, koju energiju pribaci, kako se to mi je ono super. Pogotovo nekoga našama imaš neku predrasudu kad nekoga vidiš otprilike šta možeš očekivati. I onda kad te skroz iznenadi, to je ono super feel. Opustiti se i prepustiti. Uživati u trenutku. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Uživati kao dijete, bezbrižno i sretno, onako kako smo većinom zaboravili. U zadnje vrijeme jako je teško ljude nasmijati, znači kaj god da se napravi veli, svi su ono, svi to gledaju s neke crne strane, tako da jako teško biti sretan. Možda su se baš zbog toga Danijel i Žan odlučili na akciju i prvi u Hrvatskoj, u rodnom Čakovcu, pokrenuli Happy. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Mi smo zaključili da treba bez ikakvih priprema to napraviti, znači odmah
uživao bez nekih koreografija, scenarija. Ljudi su iskakali iz kafića van, iz dućana su izlazili, svi su se ono malo začagali jer je pjesma se čula, pjesma bila glasna, tako da su svi se uključivali. Ubrzo su postali internetski hit, a nakon što su vidjeli što su napravili Čakovčani, pokrenuo se i Dubrovnik. Balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Mi smo petak navečer, petak navečer 11 sati sam došao do ideja, a nedjelju 10 sati smo mi to snimali. Mark Thomas dubrovački je zet i u gradu živi već 16 godina. Ovaj rođeni Englez jako dobro zna zašto bismo trebali biti sretni. Sad mi snimamo ovo u stari grad Dubrovnik, mislim, samo gleda okolo, onda ćeš biti odmah sretan. Ima dosta negativnih stvari, da se razumimo, ali lokacija, pola svita želi imati nešto što mi imamo, a mi ne znamo to cijeni. U generali stvarno ne cijenimo ono što imamo, a imamo bogatstvo svita, a dajemo ga drugima i doživljavamo ga ono, a ne iš ti to. Ragbijašicama Splitske Nade ne treba poseban razlog za sreću. One su, kažu, uvijek raspoložene. Daj vam ovo. Ovo nema nigdje, samo u Splitu. Cure, recite haj kameri, haj. Pod budnim okom snimanje se nastavlja. Samo malo sporije i to je to. Aj krenite lagano. To, sudar, to, bacaj sve na... Opa! U spot su, kažu, željeli uključiti sve legende grada Splita, pa je i ove djevojke bilo nemoguće zaobići. Biće i balerine, ja i Elvis, tako da, zašto ne? Prije više preferiram, ovo malo jače. Ovo malo jače, ja više preferiram ništa balerine. Da će balerina napravi ovaki sklek. Nikad. Kompliment na mjestu i dovoljan razlog za sreću. Možeš točno gdje ti je taj znak, jer te tu ne vati. Aj snijegi malo ako možeš. To, neki samo ne pasta, neće. Uspori sad umistu malo. Dobra vibra i dobri prijatelji koji su, kako sami kažu, dovoljno ludi da se mrvicu sramote. Za dobru stvar. Sve su umorno i smatram da bi trebalo što se više zezati u životu, jer život je samo jedan i treba provući ga najbolje što možeš. Ja mislim da je nama ovdje biti se dobro zabaviti i pokazati ljudima da nam je super i da i oni mogu isto tako kao i mi se zabaviti na bilo koji način. Znatiželjni pogledi na svakom kantunu, ali nedostaje hrabrosti, posebno kada izađete na rivu. Jedna mala najava. Je niko zainteresiran za snimanje ovoga spota Happy? Vidjeli ste sad sve što snimali, vidite. Nemojte se srami, šta, bit ćete samo na cijelome svijetu, vidit će vas 1,5 miliona. Mjerimo tlak, vadimo krv, sve radimo ovdje, samo dođite se snima malo. Spot, Happy, sreća. Nevjerovatno. Nevjerovatno da neće niko. Dilimo novce, dajemo 100 eura svakom, hoćete sad? Pogledaj ovo. I baš kada smo pomislili da nema šanse da ovdje netko zapleše, stvorila se ona. To, gospođo. Evo, ugledajte se malo. Kako neću, lipi dan, sunce sjaje i gledam sad na otok pa volim plesat, eto. I nije vas bilo stid? Od čega? Od koga? Ne. Pa šta, kako može biti stid ako čovjek se veseli, to je lijepo. Biti sretan i to pokazati zbog nekog je razloga skoro postalo tabu. Važnije nam je što će drugi reći nego kako ćemo se mi osjećati. Šta će reći? Čeri će biti sigurno žašta nije bila sad sa nama, da mogla i ona plesati. I tako je Silvija probila led, a za njom su krenuli i ostali. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Happy mi na uši mi izlazi. Znači na uši mi izlazi, ja ujutro kad se probudim mi je happy, kad ne leć mi je happy. Ne dajte da vas splitsko grintanje navede na pogrešan trag. U ovome su, kažu, beskrajno uživali, jer osjećaj je neopisiv, a ni mi mu nismo odoljeli. Bacite stid i zadrške pod noge. Odvažite se. Probajte. Budite happy.